ole hei tun truma chuanin rontar lan tur thil chi hrang hrang a oma Mizoram CM pulal du oman case nei ko ta in lan ti tok ten oma thu chiang jok rontar lan hi tha in ka hria a pudu oma chungchang te kan rontar langatin BSUP eden thar lampang chanchin te kan ron update anga ti chuanin hei na thial police lamin heroin enge mozat an man boka chung te chu kan ron tar lang bokanga ama sabera chuanin hei zalen news hianin anron posa na thial police in until man hi in clear holok teang u na thial police in nuai som palidon man heroin man zalen mars ni som ni paruk sang ni som ni panga na thial police ten ni lai ni tu khan khohri le tui chang leibula heroin number 4 hong som thum pakwa an mana nuai som pathum man nia chu tani polisian an thudon bo zuin tlaivara an chan nuwa gram zali somnga pakwa point true arit ri lo hi an man khoria an man hi gram zan hi som pasari point 22 hong som pasari ni in tual sunga aman chuan nuai ruk singa sangkhat zaruk somruk man nia chut ani o hey tunlai chu ri lo an man mola an lir thele mobile phone te pot hian an man tel saka tui chang leibula an man hi gram zan hi somli pani hong som ni pani ni in nuai sari sing ni sangruk man nia chu tani ya ti chuanin alto 800 le mobile phone an man tela polisian thu buai an ziak luta an mi man te hi lung le ya hruai nga lan ni bok hei tun lai chu rui lo kai noya mi an man ta zeu maya kan police te an thokrima tin an thorim na hian kan ramtan ra tha a chuang ngei te po arin ombo ti chuanin hei eden thar tlerol sualte tiang o tlerol sualte chet nakha pimali hian in ti hianin AFB update aron neya amasain pimali thu posikan share photange eden thar BSUP meiche rual insual boy in soi sakron video viral chungchanga mitam takril ru ana in kanthin arim tlang hle ani anchunga dan lek ko nge ni se kan ti tlang vek hey state commission for women chuan ma la nga la SUO moto an siam ma la thil ti sual tu te an man chuak nge tura nga yang commission for women hi an thok kha chho riau mani loka po injure ho tom book an rate kumtling lo injure te po en kol na hmuna te an da an malak na tur oma an chechat zela an fak oma support an phu hle chuan mi palo om ve thel lawa lo trong zo laka hian engtin nge malak ani ve don le ti inaron zota hei pimali hi hetiang thil diklo taka leilen na thil le engamo diklo taka cha thin te an omna hianin aronin rol vat thina ruat felanu te timpu hria chang te anni hi an ngai san omin thamon pui tham anni ve hrim boka ti chuanin Mizoram State Commission for Women thu chua hi kanan chiar lenge ade thi Aizol 25th March 2025 ania MSCW case number 15 2025 SUO moto intia tian an order date ni som ni panga thathum sang ni som ni panga kan chiar nge point pakhat na hi social media kaltlangin meiche rual kongpui public place insual boy live video don ania e video hi ngai thu tak ngai tak ni in alanga hetianga all out taka insual boy na hi meiche za omna ti borbanan na sa ni in hetiang thil hi thleng zui to lo tura rang taka malak zui nga langa in e video lo lang hi adikem ti te po fin fi ngai ni in alanga thudon danin he thil thleng hi BSUP complex eden thar Aizola thleng nia soyania he thil hi alo dik nge ani chuan anni laka po dananga malak nge athania hriat ani chuti chuan Mizoram State Commission for Women chuan he thil thleng hi case ziak lutin MSCW case number 15 2025 SUO moto in an ziak lutani oti hianin Mizoram State Commission for Women in case an ziak lut maka danang takin ti hianin man la dona danang taka malatur po in kan du sakati suanin adang hi kan chiar zom le lokang he order mang hian Superintendent of Police Aizol District chu dananga thu boyzi alu ani theinan malaturin women commission chuan a base ngal bok tin officer in charge Vivocon police station po he thil thleng hi an mani huam chunga thleng ni nge ya alana wang hian atrul anga khe ziak luta chuizui ngai te chuizui turin base ngal ani bok tin hetiang video moi lo le mu nuam lo hi
social media tarlan zui zel chini in alang lova he video lo nei tu le kol mek tu te pon lo delete ngal zel turing kan nge na ni e antia he video hi lo la kol kan omani chuan mei chet lei ro khongai khak taka wang pokan I delete ang u danangin thu nei tu ten an mutowa danangin hei ma an la to dona mei chet lei ro lan soisak malam hun ngai tu awang rim rimin kan lo kol ru ni pon khongai takini delete ramang uti kha kanan soibel zuaya ni e Superintendent of Police Aizawl District MO Officer in charge Vivocom Police Station po he order an mu ni sari chungin an malak zui dan commissioner zia karon hriat tir tura be sei an ni atiat lai hianin chairperson Mizoram State Commission for Women Sizo din pui an ia minga sign boka hey Mizoram State Commission for Women herin ma an ron la chata alom omani ma an ron la dona malak ngei ngai te poni inalanga a video ento khachuanin kan hrethoina rin om kha an che dan le midang an ron kalaya an lo in soi fel dan te kha until ti sual dan kha a serious atin mei chetlei rol kha thoha te na boya athi lek lek ani bera chu wang chuanin Mizoram State Commission for Women chunga hianin lom thu kan soi tlang ngal ni bokro se ti chuanin hei vo in lama video viral pudu omakot kalai kha om kat maya mi thren khat chuanin kan ram CM kan ram ho tu pa ber po kota in la na ngai pungun lian chunga ain ko talut masa khesa lo nei reng titok te kan oma amaro chu pudu omakot kalna chani chu khesa nei wang ni o pudu o mai hi khesa nei wanga ko ta kala ni lova hei zalen hi anin chiang takin an ron puanga kan soidu tak thudik tak puan chu kan du chu ama thu boi thelua kot in dark karli chuang CM2 an zot fi azo kani hei ama hi an khinga moti to kan oma ama hi tu mai nan king lova ama hi anin mi a king zok don ni eng poni sela zalen ile page lama an posi kanan cheer potange zalen march ni somni paruk sang ni somni panga Chief Minister Laldu Omatsu ni Laini Khan ama thelu criminal case pani kai noya kota darkarli chung thu zo fi ani Chief Minister hian me sang hi somni pathum le me sang hi somnia ama ti mual pho theina le dana bo chiania ngai thei tura social media le ti dar chung changa thu boya thelu ta hemi kai noya hian judicial magistrate of first class kota defense council ma a in lanta ani thu boy pahnia hian choma dar som pakhat le achan ve atanga tlai dar thum le achan ve thleng thu zo ania ko chunga hian minol puilu ero a theilo thung Chief Minister hian me sang ni somni pathum khan December ni sari sang ni som pathuma si mui tlong kama mi pakhat silaya ka lum kai noya ama chu mo phurtu anga ngai thein social media thu the dara omnia soin criminal complaint number 130 of 2023 athe luta thu the dar tu te hiana za omna anti borbang ti in athen me sang ni somnia thu boya thelu hi dorpui JSC ten nula nena an dun lai an man tia chungchang soina darwanga athelu ni in timwal phona ani ti in kota athen ani he thu boy criminal complaint number 14 of 2020 ya po hian athu soite adik nge yam ti fin fia turing kota a in lan nga la defense council ten thu an zot fia cross exam bok ani hey mi ina engemo a anvapu awanga kota in lan na nilova tikhan kan share ta veka ama in do ta pu na ato criminal case ka tual that ang le nula pakhat nen tom anga pu ani wangin court lama complain a thelu zoka ama timwal photu te aking zokani ole kan du tok le photang